Lang, yoro itry. Yoro itry. Chairman may panihat ini jeseng ki rambak jong ni balang impostor ibaran kat lambat ni nakapor iba laju kloy ban dalam lam yang nakapor kat sebelah but ipiru ki long kebe long kapa ikon samla but kumjuru ipi kun habaret la kerteng ipi la kuble ipi baro kerteng ba ember bottom yung justice nang prem jungi yang so bangan ya sekhwat tungi pendam lang sublai hari jing tuai Kupa ji ba mai sai sin kena mendam khwat ka khat gi snai gi jomai bunwa ikabor ka jomai liman ka por to ji slok ka tin ka jomai breu umnok e kena rai me melong ba melong kena yarap dam liman ka por baro ka ege ben pendap ka long piang khwat jomai shimti ka por bangsa ba ka tin jiskus sin tuai amen oh kadigas kembali la ong i chairman kadiga po kadigas kasin ka baningkong ina Boyok menjuk kejat akan kejaka. Ngalajuan nak kalian ke embassy ngan ong hapor barang kuliah embassy barang sudah bedap mentau senam hi. Nak kalian embassy kelawan yuk kejat ang ni akan charge position dah ingin ingat lo sekian persen. Kita perlu jangan ingat on ni mukla deh. Tinggal empat cuma yuk menuan bagan ni di sini benikong ya. Angu ublay mulai lam dengan bandar dekat lembat pian ke por. Bak kerteng na jangan kalau Freddy and Shabong ngasong ngasa ang te po nang tumay na bembrio i ilok janga i train kum counselor hante po kabalang po notbay presbyterian ngaru ari kabalang presbyterian ni hante na po mokhar but ngatrain kata hante po Tio integrated rehabilitation center ngatrain kum warden but counselor wajib po majiarap yakini gibril gibangop pagi jindi kiba pensniyo ya kamet ka jungki ya kay imlang salang ya yang kasam jungki Malaysia na dan perinjo pi bahaya yang kasam pi kiba amat ikini jing sniyo laban kan yang dalawa ikini jaseng la ni laban sim nomor jangaru lam kalau ngajirap bang girap iki ya kitu gi kena dak bagi pensa atau jaka ngeju aki counseling iki bang itu pi ngaru ade brio ubakum maki hi mensua ngaru ade brio ubalangam magi jing sniyo aki kam auria aki kam di kambam bang layak sibum kan pertai Ganyan tu ipi KGM juga mensua apa orang sedang balik school apa orang balik school menurut kesenangan sedang menok haki jimbrian ke besniu mampat keritan dari suki-suki antara layak kesengi kisnam sedang menkeni undang ladat undang lalat yang BA fasir sedang mencur kata dikeni haki jindik kiat jindik dandrat jindik kenja teter bak adu pengamak asun pendap ke jimpuli juga bak sedang menembek setang hayo mahat sedang mentiak syahat di bambek balang sengi broche sengi ngam yok kiat ngam yok kenja ngam nang menle am dang step mas ke akhwat juga kapimat kapat yok di mat mas poyo pada man sim met kamok ngan bi bet keduk tu simak por khak alim pelet bak akhwat juga ka imat lam gudang ngan imat ngan nang kerembre yo no kapat yok kiat kapat yok kijingdi juga aduh kata kijingdi kelate yang bak ngasro bang jing kerman ke jing juga bakal persang man simlok ila jong GM haduk sausin mangalangnya ban M bakat ko jindi itu ngi gibadi akapo baningkong iso mengimuja ndak lateh ni kuat banlat berkat ibadi pinakali ikuat banlat ndai kimna ndak bola dia ngila persang ni ong la sai ni ino ndak kata la sai kamu ka GM jongi la persang ban simlok jong GM la tat bangan M bakat ko jindi lam kuat asyuk bangan di lam kuat asyuk bangan M bakat ko GM ke ba lalu nang step haduk demit ha bandi lenter Waduk jing kerana kejing dari ayu iblay baling ba kejing dua yang kejing imai kejing asa kejing imai kejing dua yang kejing i bat ngayok lah dia kapan syaelam mah hak jeka sumar bagi khot kiri hap mah bat ngayok tu ipi hasil baling kong lay yang la sumar jenlai benai apa hospital lamar kini senior juga kelamong lamar la jor plak kejing di bam ju bam ju mah kerkom bam biang su la su di bet sang kejing di bakal mong kesedihan dengan bahap bensak sumar hadu lah benai hospital nonton kita sakit yang asyik rehab bak asyik sumar ke rehab tinggal itu ipi nonton orang sedang menyak baik dari hadir dulu senam nama ngayak kelem ublay ngasih ubah nak kata kebor ke jangan ala dulu sedang melayak dari ngak kelem biang anda lah kelem biang ngas sedang menkeli lah jong benai jai ngak kumi atau ublay utau yang abang long komunis anda yang bang anda latih ikhtin ublay uang ngam semua tahu baklai ni
Ngadu po kami jong meng la itu iber kerteng. Bat la thau itin mat phlai ya me kadur ka jong ai. Usim la thau bakla ya na. Mas daman yit il jong, mas daman penbet il jong, mas daman shimktini blay, mas daman shong mat duai, mas daman puliktini blay. Bat da sisa kani ktin ka jong blay, kapen in lenti nga kuno bangan em, ya ka jing em kawala kan pen so bhai u. Ba an daga light nakatakan dus nam daga hai su blay, ngas dang manyat bek bu blay, suki pa suki mas dang man. Mo mensa ka tres ka triat anto nga no nga tray baka mission, baka urban mission, ngairap ate po New Life Dedication Center, sounds them. Andai ka mensim janga kampat hun kakwa ya bang lek puli bang ana lek puli ngali ru hang tipo NBC lais na ngali bang puli tu bat sisa kan long juga ku ko kraw ya nga bat om ta kata syua kata ka jing puli nga yo ban ya thok dem buram bat ublai bat i lok ma bat ublai bang yo kan pedam buram ublai ru hanya tu pi ka singi ban ya thok le bar khot ki kiman na singi thok denam kadang amor kat marang syong tu ajak umat ngayam morai ang balay Bitin ang kakwarang siyong to ngay bang blay pin nga tumno busay nga natin nakati wala pin siyong nga hakat ko jaka banyo kan pulan buram yung nakamba ako blay ule nga ano barkot yung balay ka kanil sipi piyam barkot ikiman repi maroy pikat kumunong yato piyam andray ublay upin pao ya ka ay ulole ka chiem mo jaka usay nga nato kakati pendan buram nga akat ko singi banyo man pulan buram ru ya kakateng ka jong mga siyo balik puli NBC bat mentau senam hinga dap og benai March bat mentang ara yo bentrai sa tay sidal lenti balik sa salang kata ko kalang sige khat ba nareng do sekalian kadiang reng tanga rehabilitation center ba katri hang tay itang tay jisian kot kabo blay le pla ka jim jonga bat nganya thulpi om dan dakadongono banyo light lagi jingdi ene jimlen basneo light tang nak kerteng ngejong Jesus Christ wa kerteng ngejong Jesus Christ kalau halo ke ibaro blay ang kadiktin kabamla bat nga kabamla bat ne bat nga kalong kapala blame kurku Nasab ha ngayon sa pening hanasi. Tungiwan din lang tingin ko. Dito ko tingin ko pag yang sedising ni ba may nagprendiling ko. May niyo ang lagi ko. At ba hindi sen. Yasyo mara yo jin penim hanasi. And
Amen.